Ningi nuwa Argentine sepaite rantuk chalain exocet missile mga British long HMS Sheffield aron kapil sekvele ta nu chuan British sarkar chun an sepaite chu thierkar chunga in thierlua khumuala ma che chu hun hle to ti hria in chuting tur chuan sepaite thierkar chunga thierlu na chu atanta a amai ro chu tuipui le van boruk lam anthunun vek theibik la owangin antan po long mga sepaite wawkom lama thier pe chu ariski vehle bok ani ti amria film khur takinan sea meni somni pakata chuan sipai sangli da chu thier kar thlenpuin an position tu thawa chuan semdar ngalan ni a second battalion parachute regiment second parate RORO roro longin ferry norlena da anni a Royal Marine le commando samli rulte amphibious ship HMS Fearless mangin San Carlos a third battalion parachute regiment te HMS Intrepid longmangin port San Carlos ale commando samli pangal omte RFS Stromness mangin IX Bay te da anne atira tak chuan thierkaran thlennu hian an army te thierson zungzung turin helicopter man tha in an ria amai ro chu Falkland ram leilung omdanin azirlo awangin kengata an tumram pan turin an sepaite an tileta zok ani heramin chuwa indona hian Argentina lamtan hian reinforce al samjok awangle supply pack zungzung al samjok awangin chekna chance an nei thazok le in alanga Falkland muna British Army da chu anoi chimit vek an tumru in meni somni bakhata changa ni somni panga in kar chung phaika chon an che thale a British sipai long HMS Ardent HMS Antelope te MV Atlantic Conveyor tele HMS Coventry te an kapil seka an sipai te po East Falkland a sanghi Goose Green a sangkhat le Stanley area singkhat lai da bokin British Army tenen anin tam hlei hle a amai ro chu Argentine sipai tamzok hi sipai lakli anni awangin British Army training nei thale ra that khokheng talaga chuan antam he na ringot chuan omji anei hlei theilowa heitak hi Argentine te chet chet na chu anita ani meni somni pasari le niria ta chuan British Army second para Mizo Naval te 8 Commando Battery le Royal Artillery te chuan Argentine Army 12 Infantry Regiment te inkul na mun Goose Green chu bain darka sampalizat anin ka nuwa Argentine Army Commander Piagele sipai zakwa samru pakhajat te chu in bain prisoners of war anga manzui anita ani zuni khata chuan Major General Moore ka isuana noya British Army mi sanga chuan Argentine sipai singkhat vel machana Stanley mun let le turin Stanley area an thingta a anro manlok ang chuan Port Stanley panakonga Argentine sipai inkul na mun Mount Longdon chu lak phota chumi nuwa Mount Tumble Down lak le chu ani a chumi tur chuan an supply le reinforce te Royal Fleet Auxiliary longin tuipi tangin zuniri jana ran pe turin romanna an siama amero chu anin biak na fu tok lo le hriasul pal thil awang liu liuin Royal Fleet Auxiliary hi zankhotim nuwa ran kaltalavin khoen line a local hlo maya chu Argentine sipai de chuan long mu in rang takin an aircraft mang chuan an bom prisakta mi mai ani British Army servicemen samnga paruklai thi phain Falkland War chunga British sipai te arola an thi tamber an nge ani he thulthenga hian Argentine lam hian hlotling anin tilea an Commander General Mario Menendez nena chuan British Army Squadron Lion thi nga report ani awangin chuan British Army terru ti ati nuaroi abaise le a amai ro churin lo le baise lo udawin British Army de chuan Mount Harriet Two Sisters le Mount Longdon de chu baichin zum le ngalin British Army somthum pathum le Argentine Army samnga panga de chuan nun an chana zoni som pakata chuan helai muna hian hena an changani zoni som pathuma chuan Mount Tumble Down an lak chun zum le ngal boka helai mun indona hian Scotch Guard te an che tha in fak an lo hle ani zuni som palia chun Argentine sarkar chatlomin Port Stanley area po chu British kota awm baka Falkland thierkar chu British kota alet leta ani nisom sari palit chung anin do chung hian British sipai mi sani samnga panga te thi in Argentine sipai lamte zaruk samri pakwalai an thibok ani British sarkar in hnen an chan nu hian Prime Minister Margaret Thatcher the party Conservative Party de chun fakan hlo in ama ain mipiril ruwa po antlana le azwal lea general election omle masabara po nen an changchiang hle ani
Argentina sipai sarkar po chu topin kumsang ka zakwa samriat pathuma chuan democracy sarkar chuan an kirleta ani Falkland Island hi kumsang ka zariat samthum pathum khan British sarkarin obtanin sangka zariat samri pakhata crown colony ti ania sangka zakwa samri pakhata British dependent territory ti nilain sanghi panhi tang khan British overseas territory ti anileta ani tundin huna hian British sarkara member of parliament pakhat nei vein sanghi sompruk sensa sa alandan chuan mi sangthum zathum sangpo pariat an chengmek ni in Wikipedia chuan atarlang ani